Cro Cup je izrazio želju za oproštajnim mečom i to protiv, kako sam kaže, najvećeg svih vremena Fedora Emelianenka. Razgovarali smo s Mirkom koji poručuje: ne zanima me nitko drugi, želim revanš sa velikim Rusom. Koljena su mu puno veći problem od forme posljednjih godina, a kada je tako, Cro Cup želi samo najbolje u ringu ili kavezu. Mirko je prozvao posljednjeg ruskog cara Fedora da ga želi za oproštajni meč svoje velike karijere. Fedor je bio zapravo protiv kojeg sam priželjkivao, ja do sad nisam ništa govorio, nisam se izjašnjavao, ali uoči te borbe u Japanu rekao sam ako osvojim turnir, moram osvojiti da bi dobio jednostavno kredibilitet da odradim s njim tu oproštajnu borbu. I to je jedina borba koja mene zanima. Meni je dosta, niti mi fali borbi, imam ih jako puno, niti mi fali novaca, to je jednostavno povijest mog sporta. O tome što Fedor predstavlja u svijetu slobodne borbe suvišno je pričati, kao i o njegovoj ostavštini. Prije 12 godina suci su mu dali pobjedu u meču s Mirkom. Po mnogim borilačkim portalima taj meč je proglašen borbom desetljeća. S Fedorom, najvećim borcem slobodne borbe u povijesti, što on nesumnjivo je, trebamo skinuti kapu na tome i to bi bila zaista jedna borba, bez obzira na ishod koji ja neizmjerno želim, da ne vjerujem da ga ne mogu pobijediti, ne bi u to ulazio, naravno. Ako se uzvrat dogodi, teško je očekivati da bi borba bila prije jeseni. Ovoga puta bi se borili u kavezu, jer pole position za meč sigurno ima Fedorov Bellator, s kojim je Rus potpisao ugovor. Ako dođe do te borbe, vjerojatno bi se moralo držati u Bellatoru. Fedor ima ugovor sa Bellatorom i ne bi njega Bellator pustio da ide bilo gdje. Ja vjerujem da će Fedor to prihvatiti. Fedor mora prvo pobijediti Mitrionea. Oni se bore 24.6. u New Yorku. I nakon toga ja sam otvoren da do kraja godine odradimo tu borbu, dok još me zdravstveno stanje s koljena tog služi. Upravo iz tog razloga sam išao na, rekao bih, vatrogasnu operaciju spašavanja koljena. I tako 12 godina poslije mogli bi gledati klasik koji bi zagolicao maštu svakog fana slobodne borbe. Na potezu su Fedor i Bellator. Vjerujem da bi mogli očekivati samo drugačiji ishod tog meča. Ja ću zaista biti spreman, iako su mi govorili uoči ovog razinog turnira da kuću sa 42 godine, opet sam bio u vrhunskoj kondiciji, spremi i u formi života. I budite sigurni da ću biti u vrhunskoj spremi i formi, jer to je jednostavno meč koji ja želim, koji priželjkujem. To za mene nije obična borba, to je za mene povijest ovoga sporta, definitivno.